Yedhi od bura mar Seneta manono wach mag tho mag dhano magalamore bungu mashakahola Kilifi ne otimo limbe kanisa mar jadolo Ezekiel Odero mabende itudo koda wach mag puonj makamago. To kaka jafumbo marwa Georgia onko leronwa limbe margi kanisa no midendo ni New Life Prayer Center manitiere Mavueni Kilifi ne niyango adieri ewi rumbi mayande ni alora mar kanisa no nitiere kod liete kachiel kod kar kano ringre joma otho. Kanisa mar New Life Prayer Center mar jadolo Ezekiel Odero ne oyudo welo magin jokanyo e kamati mar od bura mar Senate mane ochuogi mar nono tho mag dhano magalamoro mane oyud ringre gi koiki e bungu mashakahola. Lengo mar kamati no chopo kanyo ne en yango adieri bang' winjo rumbi ni chalni nitiere od thieth kar kano ringre jomotho kaachiel kod liete e alwora mar kanisa no mantiere Mavueni Kilifi. Kati ya masuala ambayo yalikuwa yametajwa wakati kulikuwa na accusations tulipokuwa kule kwa kamati Nairobi ya kwamba hapa katika kanisa la huyu pastor kuna makaburi, na tumeangalia allegation nyingine tuliambiwa kuna mochari, tumeangalia tumeambiwa kuna allegation pia kuna hospitali. Tumeangalia mambo haya, tumeangalia na katika ripoti yetu tutasema vile tulivyoona. Kamati no motel ne kod Jakom Danson Mungatana ne jowuotho kendo timo nonro margi e kanisa no mathagalany kama kuom jolemo mane nitiere ye kanyo to ne jobet mana akicha ka giketo wang'gi. To bang' tieko nonro margi, kamati no ne ochiwo ler ne jofwamb weche ewi rumbi manyocha giwinjo. Pale ambao tulionyeshwa kwamba ni mochari, tuliona kwamba ni mahali ya distribution ya stima, na sisi tumeangalia pale tuliambiwa ni makaburi, tumeona kwamba ni mahali ambapo ni construction site. Kwa hivyo kuna mambo kadha wa kadha ambayo tulitaka kuyajua, na pia tulimhoji pastor kufafanua mambo kadha wa kadha ambayo pengine alikuwa hayako clear kwa hii kamati. Tunashukuru sana kwa ajili ya Senate kwa kuheshimu mwaliko wetu. Tulialika Senate ili yale yote ambao Senate itakuja kuandika na kusema yawe ni yale ambao wamesikia kwa kuambiwa na pia yale ambao pia wameona. Kinti chario, kamati no chanoro mogija yalo Paul Mackenzie mogeng'ne e odang'enge mashimo latewa bang' tude kod tho mag dhano magalamoro e bungu no mashakahola. Sisi kesho tutangojea saa 4. Alafu tuna imani ya kwamba watapata nafasi wafike. Wasipofika, sheria ya Senate pia iko na namna ambavyo ina deal na watu ambao wamepata summons na hawaja respond kwa hizo summons. Kwa hivyo sisi tutangojea, we can't preempt, lakini wametuambia kwamba summons wamepata, na client wake, mteja wake bwana Mackenzie pia amekuwa served. Bang' mano, gichano chwalo report margi e od bura chieng' tich ang'wen bang' tieko ayanga nonro margi. Kwa hivyo sisi tunaondoka hapa tukiwa tumeona yote yaliyotuleta hapa. Tumetosheka na jambo moja, ya kwamba hatukufichwa. Kule kote ambako tulikuwa tunataka kutembea tumetembea. Kwa hivyo yote ambayo wameangalia na wamechunguza watayaweka wazi kwa nchi nzima, kwa raia nzima, kwa raia wote, kila mmoja akaweze kujua ukweli. George Aoko, Ramogi TV. Ramogi